ngabe balokuba nathi asiqhubekeni kulabanye abasengabuyi nabo mhlawumbe sitokhohlwa kwamukela next week ngisaleni bamukela nje khona la nanivuselana haleluya ngisese ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelelwe tonke tono indlela yami bazalwane iphoko phelele ekhaya ezulwini ngithanda ukuthi namhla bazalwane ekseni siyobuka indzaba ngicela ukuthi uma siyibuka ungajaheli kungiva ngoba bakhona abantu nethi nawufunza le verse sebajahela kuliva ungajaheli kuliva kodwa lalela kuze kube seqineni ngoba into ongajahela kuyiva utoyimisa itokubalekela so ilalele kuze kube seqineni la bazalwane kunendzaba le ngifuna ukuthi before ngichaza ngiqale ngiremind bazalwane ukuthi sake safundzisa kaningi safundzisa ngendzaba yemajuda yebetive nelibandla laNkulunkulu angithi bazalwane amen ya ngicela ukuthi sabele umdosele nje ukusho iyakulimata ekholweni igcini ikwenda ngathi ubone ngathi uthi uNkulunkulu akekho ngakuwe kaze thina sibambe info le wrong nami ukuthi uNkulunkulu akanginikeza this revelation ngathuka ngathi enkosi ngicishe ngabasonda abantu ngabasola abantu kaze ngimi lebengibambe into le wrong lomiswe ukuthi kumbe yini ya ngicela 3 yabazalwane betene titulo tabo 3 yabo betene titulo tabo noma umdzala noma omncane munyela phaya 3 yabo betene titulo batodlala ya munyangala over ningasonzelani kakhulu phela sitosebeni over sithe according to 1 Corinthians chapter 10 verse 32 sathi liBhayibheli lithi sinemajuda sinabetive bese sinelibandla laNkulunkulu ukhona leka salako uma siqala lapho mhlambe kube khona simchazele kancane ukhona leka salako masiqala lapho ungawathi namhla the way to basamba ngakhona noma ufuna ukuphakamisa isandla you are more than welcome ukhona lo salako samba kahle so siya understand ukuthi sinemajuda sinebetive sinelibandla laNkulunkulu siya understand sonke lo kude lo nedinga nalo majuda isambili abuye okay ngicela bazalwane ukuthi asesi-attacheni ke manje emabhuku phela ngibuke nini naselilahlekile ngiyanibona selibhekile noma ngiyabona so ngilahlekile naselibuke mina ngiyanibona okay ngilaselibuke mina se right as-attacheni emabhuku lekabhalelwe emajuda from Genesis ngicela ubhale phansi from Genesis chapter 12 Genesis chapter 12 up until incwadi yemisebenzi yebapostoli Genesis chapter 12 up until incwadi yemisebenzi yebapostoli Acts tonke tinto letilapho tibhalelwe majuda uma ukuthi uyabamba utobamba from Genesis chapter 1 up until Genesis chapter 11 which is one book just 10 chapters Genesis chapter 1 up until Genesis chapter 11 betive nihamba nami Genesis chapter 12 up until Acts imisebenzi yabapostoli izenzo majuda Genesis chapter 1 up until Genesis chapter 11 betive akuna lisondo akuna sinagogu akuna mthandazo akuna lutho la incwadi yemaroma Romans up until Hebrews Romans
up until Hebrews libandla laNkulunkulu. Romans up until Hebrews libandla laNkulunkulu. I know ukuthi after Hebrews bakhona mo first banibani second banibani leto tincwadi tibhalwe bantu mara batibhale basemqondweni wemaJuda. From Romans up until Hebrews nabaya lebhalelwe bona. Ngevakala bazalwane. Ngiyaloke ngifuna ukuthi sibukeni ngamabomu nje kuze sokhona kuyivisisa lento. Ngamabomu nje uma ngithi bazalwane ngicela sivuleni incwadi ya Exodus. Ngiliphi kube ngiphi group la lesifuna ukukhuluma nayo? Ngule. Then uma ngithi bazalwane asivuleni incwadi yeMaroma. Ngiphi group lefuna ukukhuluma nayo? Ngileya. So kahle kuze sikunderstand sine ebandleni tincwadi tethu tonke lesibhalelwe tona Romans up until maHebrew mara akusho ukuthi letinye tincwadi ti wrong. So sifunza leti teMaroma until maHebrew bese letinye siyatisebenzisa kusupporta leti lesibhalelwe tona tsine. Sesiyaqala ke nyaka kunencwadi leyisenza ebhukwini laMateyu ibhalelwe bobani? Vele nambe lapho. Nambe lapho. Ngiyabonga kusinani nihambe nami. Incwadi yaMateyu akunawa namdasishimayela so ibhalelwe bobani? Balwe emaJuda. Ngoba kusemine from Romans up until maHebrew needs. From Genesis chapter 12 up until Izenzo maJuda. Kunencwadi lapha ya. Sesiyaqala ke manje. Kunencwadi lapha ya incwadi yaMateyu chapter 7. Ngiqonde ku verse 12. Matthew 7 verse 12. Ngicela sifunze le ncwadi ngoba iwulimatile umsebenzi waNkulunkulu ngendlela ukuthi asikhonanga kunaka. Matthew 7 verse 12. Yeah, nala phambili ngafunda makuthi senifike. Matthew 7 verse 12. Ngakho-ke. Okay, akayifake empopeni na, fake empopeni na. Ngakho-ke konke lenifisa ukuthi bantu bakwende kini kwendeni nani kubo ngobe ngulowo mgogodla wemthetho nawemfundiso webaprofeti. Ngala bazalwane, ngala ebandleni laNkulunkulu tikhona tiphiwo te prophecy kumbe te baprofeti tikhona tiphiwo mara asinaye tsine umprofeti lesaneketwa yena njengelibandla laNkulunkulu. Angithi ngala kunema-minor prophets nema-major prophets la. So uma ufunza ke let us read word by word. Qala futhi. Ngakho-ke konke lenikufisa ukuthi bantu bakwende kini. Yeah. Kwendeni nani kubo. Yasiva statement lesihle. Konke lenifisa ukuthi bantu bakwende kini kwendeni nani kubo. Asiveni inkulumo lelandzelako. Ngobe ngulowo mgogodla wemthetho nawemfundiso webaprofeti. Ngoba ngulowo mgogodla wemthetho nemfundiso yani yebaprofeti. Sinebandla laNkulunkulu. We are no longer under the law and we are no longer under the prophets. Emhlabeni laphila khona bazalwane sendile tindo
nami ngendile tipe ngendela abantu ngeku-inspire ngileli verse lelithi lento kwenta kubantu nabo batokwenta kimi ngakwenta ngatikhandla kwatholakala ukuthi konke lokukwentile kubantu akekho namunye lokurithenako akwende kimbek bese nasenikule simo leso ngibe sengiba nemoya wokusola ukuthi kani Nkosi le verse belisho kubani ngoba ngithi khandlile uke wabona ukuthi khandle ngebantu basenkingeni usale unganalutho uthi khandle uswele ngisho ini ungalali nasebusuku ugijime ebusuku nemini ngebantu uma bona basenkingeni but naseyinkinga inawe kungabi khona munye lekade ufuna kufa nokuthi kuhamba njani and akusirong lokho into lebe-wrong ngithi lebesibambe into lebengakaqonziswa ngakithi ngoba emajuda uma sekufikwa kwemthetho bafundisiwe ukuthi awuphuli namunye umthetho so uma nje wafika kwemjuda wampha imali naye mjuda nakanjani uma ayitholile imali utoyiletha back kuwe ngoba umthetho wabo uthi lokwenda kubo nabo kumele bakwende kuwe ungakanjani ungiva utongiva angathi mina ke bazalwane ngiyaconfessa ngikwendile under the inspiration yaleli verse ngithi Nkosi ngiyakwenza kuze nabo batokwenda kimi ngiyaconfessa ngihambe ngalimala ngoba konke lentikhandla ngoba ngitikhandlela kuthi nabo batokwenda kimi akwendiwanga nakunye angikhulumele ekukholweni kuphela sengisho nje ngoba leli verse alikhulumi ngokukholwa kuphela kodwa lithi konke lofuna abantu bakwende kuwe abakwendi kuwe in return mina bazalwane angase ngagcekeza ekhaya umuntu nalinye ngayo tshontsha kodwa bangenile kaMpha tshontsha angizange bazalwane ngeka timo letimpi kodwa timo letimpi tendekile kimi uma sitobamba loqondo waleli verse sibe limited kuwo ayavuke ma questions lekathi uma Nkosi mina ngingakase ngotshontshela abantu why uvumele batshontshelele mina ngoba lithi leli verse lo ngikwendako ngiloba tokwenda kimi angase mina ngayotshontshelwa umuntu bangitshontshelwa njani angase ngazonda umuntu bangizonda njani angase nga-intreata umuntu bang-intreata njani ngoba uma sibambele umqondo waleli verse salahlekelwa ukuthi ngubobani ekukhulunywa nabo siyobe silahlekile thina uthini ke umfundisi ekseni siyalahla ile verse cha kodwa kumele siyofuna lethu Romans chapter 12 sesiyofuna ke labo bantu ke manje lethu ngoba bazabane uma nje ngiyalo ngingathi le group le ningiphenyi bazana ngifuna ngilahlekele this is important uma ngathi kule group le ngikunika imali laba bangena ngithi ngikunika imali mara imali yenu ngiyibeke kule one room leya ngitshela la bese ngithi laba ngikunika imali mara imali yenu ngiyibeke lapha emva kwespeaker bese ngithi kini sukubani lothatha imali yenu laba lebathi usimali yabo isemva kwespeaker bayosuka baqonze kuphi emva kwespeaker ngoba imessage leyitshelwe bona iseyabo imali ikuphi isemva kwespeaker laba abatshela ukuthi imali yabo ile one room leya laba sukuma labaqonza kuphi kuleyo one room uma wena ungakavanga ukuthi laba abatshela ukuthi imali yabo ikuphi nalaba ulomanga laba bayalela abanye bayalela kanti ngulona lo uya la atshelwe khona so thina bazalwane siye la
wangathine khona. Ingakho sibuya nenhlitiyo lelimele. Abantu abanye bayabazonda abazalwane. Asibazalwane bazalwane tinjaka. Umzalwane umendela lokhu umendele lokhu aqedze lapha kubonge ngeplate. Utoqedzela nawo. Asiveni le yakethu. Romans chapter 12. Bengifuna sifike 18 mara ngifuna sibuke ukuthi singayiqala kuphi la. Into khona kusinethisa kahle. Ngifuna ukuthi ngivule nami la masinyana ukuthi into buka ukuthi singayiqala kuphi singatorobheka. Sithi sukiseka simagate wena biswa nasi tolu. Okay, asiqaleni khona pha verse 9. Asiqale verse 9. Le bazalwane kunesihloko verse 9 lapha. Sithini isihloko? Imiyalo yebuKristu. Imiyalo yempilo ngempilo yani so uthi na ufuna kwathi uma ungumKristu awuqawari ungaba wena ikina yakho uzokuwacha ukuthola ianswer ungajaha ukuthola ianswer uya wrong ngoba even naku maths kuba neformula yokuprove ianswer ngathi mina ngalapha ku physics ikhona badasitshela abafundzile iformula didn't need in a formula yakhona. So sinesathi formula yemajuda sayibeka phambi kwethu athi asisi mina ngiyahambelana ngoba nami ngifuna bangiphe mina ngiyaphana ngoba nami ngifuna bangiphe bese nasubahambele wabahambela ngisho mina bahambela wabese uyatsinga wena kuhanjelwa bangaveli ufile njani awushomo ngaphakathi noma mhlawumbe utosaba labanye la mara mina ngoba sengiconfessile ngoba ngisabi ukuconfessa into nayiqinisa ngibeke ngoba ngijalo ngiconfessile ukuthi ngihambe ngalimala ngahamba ngafuna nokusola ngiconfessile sewena ngathi sabela ke awuzange washo ukuthi le nto khambela abantu sengayiyekela bela ngabotenda ngwele kakhulu ni awushomo lekhathi sewubaphe omapha nase uswela wena kwasola namunye ukusonzela awuzange butsabela wasilendo yokubapha sengayiyekela silwaza lendo kufana sesikafana kuthi nokuphanje ngathi ubhangela tithawesi ngathi inkinga lebesiyenda besipha ngemqondo yes nalokusuka sigizi besipha ngemqondo ukuthi nathi batosipha nase wena udzinga ungasaphiwa so uyalimala kanti nathi sinendlela yemaKristu yokuphila nayi eyisimele mina nje ngiyanqolela nina nonke akusabali ukuthi kuphi na kuphi konke nje lombulo lebe ngikwenza ngithi nami batokwenza ke bangakwendi ngalimala namhle ngiyanqolela ngoba mina ngithole irevelation kuthi bengilenzele ilivesi elirong asiventa kethu litha verse 9 luthando kufanele lubede kudedisa uyabona ekuqaleni ngasekhaya umuntu ngilomsebhekile lento bongayinto ngoba boyithanza boyenda ngoba boyize unawo bantu oyenda kuwe Tsala thina sisakhula bebaze basitshela bathi nani ngahambelani nakushoniwe into kanjena ngoba into lebeyisenta sisukume siye la bekushonwe khona ngoba besitshela ukuthi thine singashonelwa siyohanjelwa ngobani kanti kithi makholwa into na uyenda ungakalinzelanga anything in return Amen. uyenda ingabi sikweleti kuwe lo uyendabo ingabi futhi ishiye wena sewulinzele
uvele kuthi nawe batokwenza back. Uthi luthando alube njani? Mnazakaya na ufuna ukungipha imali ngiphe. Na ungafuni futhi nje ngihlalele. Ungathi utambuka kanjani? Utambuka kanjani? Bonke lapha esolweni ngathi sebathi bake bamupha sexual mina. Utambuka kanjani? Leyo bazalwane leyo ayisasiyo lele kumele uyende ngoba sewuyenda ngesimo lesikwendisako akumelanga into uyende uwendiswa kumele uyende ngoba inhliziyo yakho ijabe ukubona ukuthi umuntu angakaqela kalutho umsukele wena ukhiphe 50 rand usemzala ukuthi nekuzala manje nam 50 rand. That is the genuine love, that is the true love ngoba awungendiswa umuntu. Mara numbers right. Amen. Gulu akekho umuntu lawaguta wamqela kuthi Nkosi sicela usidale sine bantu. So luthando lwakhe lokudala sine akakalinzelanga lutho in return. That is why noma Jesu angene eJerusalem bathi nababathulisa bathi abathule akusilanga nokuhlabelela banga worship wathi Jesu ningawari angizela ka worship wabantu ngoba angabadalanga ma expect anything in return. Ngilizela ukuthi noma bona abantu bangathula is not a problem. Ngidotshele manje avule imilomo angworship ngoba lento yokuthatha kumele uthathe ungakafosterwa kalutho. Jesus. Yathi kumnanzi nje ukukhipha nje imali umphumlwana phanga kaqe. Uthi mlondi 9000 mfana wami. Athi mama yana uthi anyakupha. You don't feel uthi naye ngeke kumele kunike back. Ngoba umuphe ungakalinzela kalutho in return. Umuphe ungakasebenzisanga ukuthi lefuna bakwendekile wendeni kuze nabo batokwenda kini. Mara ungamupha lo 1000 under leli verse lithi lofuna bakwende nawe kwende utomupha 1000 uphe 2000 uphe 4000 bese wena uyamfonela uthi yofana umbankhanga kwi-contract wathi kahle ukuthi lelo ilanga lelo uholile. Umbazi mama yuthi kwelete kunokuthi umfana wabasithandaze uNkulunkulu ahafune ikweleti uyopha buhlungu kuthi ngimnike imali kangaka umfana wami waye angasakhona ngoba besimnika silinzele something in return. Asithubele donsani lokubi nibambisise lokuhle. Into yabazalwane umzalwane nje into lembi yipi vele. Into lenhle yihle noma ngabe yenziwa umuntu lomubi mara into lenhle yihle. Sine bantu sinokufuna kubalansisa lesento nalomuntu. Uma umuntu lomzondako wena angeka into lenhle awuyiboni. Ngoba wena uyamanisa umuntu nesento. Awuyamanisa isento. Uyamanisa umuntu nesento. Uma kakhamba umuntu leka kuzondako awenele into lenhle awuyiboni ngoba wena uzonda nomuntu. Uma kakhamba umuntu nomthandzako awenele into lembi awuyiboni ngoba wena uyamanisa nomuntu nalesento. Wena wathanda umuntu noma sowendane kuwe lezinto eziyentiwa kuye i-right. Ngamine bazabane lelo ngalimasterisha kutshala. Anginandzaba ukuthi ungibani. Bayakubuthabela ukuthi ngibathanda kuva mara baronga liduma khona lapho. Anginandzaba ukuthi ungibani. Angenya into lehle ngimbonga khona lapho ngoba angiyamanisa umuntu nesento ngitreata sento njengoba sinjalo. Angasesi akabhuti akunamshumayela akunamqhojo akunababa akunamaka akunamlobisha akunamlomzala. Into lembi yipi into le right libandla laNkulunkulu kumele lifundiswe namhla ukuthi into lehle noma ngabe yenziwa umuntu lomzondako yihle le. Into lembi noma ngabe yenziwa umuntu lomthandzako yipi le. Mara ukuthi ngifuna
nathi singahlala liviki lonke ayina le ngoba phela nyenikalo nebantu labaneneka lokudla ngoba uyabazonda awuboni lengene malanga egedeni lapha bekunenkosi khona nabo Esther wakhiwa isizungu bathiwa bafuna kubulala inkosi wabeva Mordekhai angasilutho wathumela umbiko enkosini kuthi kunelizungu lelakhiwabo bafuna ukubulala inkosi inkosi naMordekhai bangakahlobani mara inkosi yathatha lesento babayisebenzela le information yavikeleka inkosi yangabulawa kwahamba minyaka Hamani wabanemona sebafuna ukubulala wonke emaJuda kanti inkosi into lehle iyayathi lengene malanga ebusuku inkosi yakafikelwa kuphongo inkosi yathi akulanzwe emabhuku siyobuka ukuthi bobani labake banekela into lehle ngoba into lehle bazabane yihle alanzwe emabhuku avulwa kwatholakala ukuthi inkosi bayikhiphe umyalelo ukuthi abulawe onke emaJuda bese ukhiphile kuzonke emaJuda ngenjani akabulawa mara ngoba inkosi iyayathi into lehle nento lephi kunasetholakala ukuthi kunemaJuda lekasizisa inkosi kwamiswa kwathiwa akulanzwe lelo Juda akuzange kwathiwa vele bese kuthe akafe hamba nami ungasali ngiyabe mina ngime la ngine ma powers okukhuluma usibanda babulawo ngithi mina okay ngoba ngimtsonga ngikhuluma ngamatsonga kithi ngithi mina wonke matsonga akabulawa bese amasotha makhipha amasotha athefuna ngokugabha matsonga onke bese ngikhumbule ukuthi hayi kunento lehle ngake ngengilwa yona before babulawa labantu asekubuke ukuthi ngendelwani lehle bese kuvedwe kuthiwa hayi kunemtsonga le wakusinzisa thina abantu benhlitiyo lempi siyothi vele bese ngishilo ukuthi awabulawa nalo lowendelo ukuthi akento njani akabulawa ngoba sinakwazi ukuthi wrong akame yedwa abe wrong na right ame yedwa abe right so thina makholwa from today ndosekhaya ungathanzi umuntu kudlula sento nakasento emuntwini noma abantwana akho lovudlile wamthola 9 months into lempi umkwatele yedwa wena loku right nakasento asiqhubeke ngoba sijabule lapha verse 18 Thandanani ngeluthando lwebuzalwane dlula lapha nijakiselane ngekuhloniphana khuthalani ningaphelelwa ngumdlandla nivuthe emoyeni nikhonde inkosi thobotani ethembeni nibeketele elusizini niqinisele njalo emthandazweni hlanganyelani nabangcwele ekwesweleni kwabo nikhuthalele ekungeniseni dihambe busisanani laba nitingelako kunihlupha yebo nibusise ningacalekisi nijabule nalabajabulako nikhale nalabakhalako nihambisane ngamoya munye nonke ningafisi ningafisi lokuphakeme kodwa nibe nebudlelwane nalabathobekile ningacabangi ukuthi nihlala kuphile ningabuyiseli kunobe ngubani lokubi ngalokubi kodwa yendani lokubonakala kukuhle emehlweni abo bonke abantu sek 18 Lord yes angiphizile lapho kulashaya 17 okay 18 nakune kwenteka yendani konke lokusemandleni enokuthi nihlalisane ngekuthula nebantu bonke phinza futhi lapho
nakunekwenteka yentani konke lokusemandleni enu kuthi nihlalisane ngekuthulane bathu bonke. Nakunekwenteka if possible. Ngamanye amagama abafuni ukuthi basiphushele to a point la khona kube ngathi kuyi command. Yeah, athi uyaqizitela mara nakunekwenteka. Yedama kubezama. Kuphila ngekuthula. Nabo bonke bantu. Umthetho kube indlela yemaKristu yokukholwa. Nakungende if possible zama kuhlala kube kuphila ngekuthula nabo bonke bantu. Uyeva ukuthi asendidingo ngoba silizele ukuthi basendele in return. Sesenda into ngoba sifuna ukuthi kuhlale kunekuthula. Ungakhohlwa kuthi lokhu wrong noma ufuna kunekuthula, lokhu wrong ku-wrong, lokhu right ku-right. Asihlanganyele nalabangcwele ekwesweleni, luthando lwethu alukabi lokutshengisa bese bazabane sibambisise emathuba sivuthe emoyeni. Mara likhona bahle. So we have to besibambe into lebengasiyo yethu. As from today nganasekhaya yonke into loyendako ungayendeli ukuthi batokwenela yona in return. As from today yenda ngoba ufuna ukuphila ngokuthula nabo bonke bantu. Angathi ukuthi ivakele yini? Ukhona manela ngasho ukuthi ivakele. Uma kungenteka hlala ngokuthula nabo bonke bantu mara ungendi into ngoba uyatendisa. Ngamagama uma utothi mfundisi ngicela ukuthi ungipheketele siyojika lapha esitolo kaBabekwami. Uma ngifuna ukupheketela angisukume ngihambe ukupheketela. Uma ngingafuni ukupheketela ngingendi ngathi ngiyafuna ukupheketela. Nje mara angathi kutofakala barafuna kuvakala. Ngoba uma utenda ngathi uyafuna yonke into lokuyenda la bebe. Ujaga usinofika lapha kaBabekwami store. Nasojika kuwe basuka. Sengana ngahambe nje ngoba milendo le masibazabane labaningi singiyo. Siyayenda lento ngathi siyafuna. Kanti asifuni. Kanti na ungafuni vele uyekele. Na ufuna yenda. Ungapretend, ungatendisi. Amen. Angathi yoma kuthulesa ukuthi niya processa. Kuthi sesigayiweni niyagaya kube seni confused. Okay, asivuleni sesishamba isalentona. Asivuleni incwadi yabaseGalatia yabobani. Yebani. Asivuleni incwadi yaMark. Le ngisho ngathi from Genesis chapter 12 up until izenzo, which means uyadlula kumalaki ungene kuMateyu ungene kuMarku ungene kuLuka, tonke lencwadi leto tibhaliwe mara abantu labe batshelwa tona bekumaJuda. Kahle uma ngakhuluma ligama lento balula for thina, inkosi Jesu ayibanga nelithuba lokuma phambi kwebandla lakhe alitshele indlela lekafuna liphathe ngayo. Umuntu lo wanikeza umthetho ukuthi ayoma phambi kwemaJuda nguMosi.
wema phambi kwamaJuda wawanika. Inkosi Jesu ayitholanga ithuba lokuma phambi kwelibandla ililikethe umthetho kube ililikethe indlela yokukhonza, kodwa inkosi Jesu ibe seyiliketha umpostoli Paula, yaniketa umpostoli Peter, kuthi kube ngibo labayoniketa libandla tindzaba tokukholwa. Yabona iBible school iyafuneka lesenje. Ngoba yabona indlela yokudla isilo senkosi, indlela yokubhabhatisa, indlela yokusindiswa, diphiwe tikaMalo ngwe. Yonke lento lesinayo kuthi ebandleni sinebapostoli, sinebavangeli, sinani nani. Akazange Jesu wakutshela libandla lakhe, kodwa wathumela umpostoli Paula nompostoli Peter kumbe Petro labantu okuchazela libandla lakhe. As from today, now vula iBhayibheli uthi Gwabu into lekumele isintintinti qala before uqala kufunza le ncwadi lengifunza beyibhalelwe bobani. Hayi ngoba i-wrong. Mara ungayenda ngathi beyibhalelwe wena, uma kungasenteki lo lokufunzile uzoba nenkinga. Ngicela sibashane inkandla ngoba sayithatha. Hey namhlanje sibayena. Uke wangena ekhaya abantu watshontsha. Labanini empethu abazayo. Mara awuzange wangena ekhaya kuba kutshontshela. Uyenza ukuthi uma ngabe besilibamba levesi siqhubeka nalo, uyenza ukuthi kukhona ngakho into wehla. Uke wabulala umuntu awuzange, mara ukase ukubulawa isihlobo sakini. Uyenza ukuthi le vesi umuntu ulibambisisa, ulibambe ngendlela engasingiyo. Uyenza ukuthi botozonda uvini uzonda ivini kukholwa. Uthi lento yokukholwa ayisithi ngoba konke lokwendako enkima kwendeka imali kwendeka lokubi. As from today bazalwane, lokwendeka kithi akwendeki ngoba kulothi besikwendile. Ngicela ukuphuma ola camera bafika sakufika before uzothatha. Ngicela ukuphuma siyabo.